ئەمریکا بهێویا ڕێکێک دیبلۆماتیکەش بۆ چارەکردنا کێشەیە بە ئیرانی ڕا. سباهی سەرۆک ترامپ و سەرۆکی تورکیا وێ لەسەر گرفتا سووریا بجivin. و پارێزەرên Demirtaş dibêjin doza li dijî wî tolestandinek siyasî ye. سڵاو ڕێز و هیوین دەمەخۆش لەگەڵ کورد کۆنەکشن ji dengê ئەمریکا لە واشنگتن. لامێریشەوە ئیدەمەتان خۆش. سەرۆکی وڵاتە گرتوەکان کە دەمیکە دژ بە جیهانگیری و ڕەخنەی لە چەندایەتی گرتووە کە بنەمای نەتەوەی گرتوەکانە بڕێوایە سێمەنوەتاری ئەمڕۆ لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی یەکگرتوەکاندا پێشکەش بکات. وەتارەکەی سەرۆک ترامپ پاش ڕۆژێک لە وەتاری نەوجەوانی سویدی گرێتا ثۆنبێرگ دێت لە کۆبنەوەی کردداری کەشی نەتەوەی گرتوەکان کە ڕەخنەی لە ڕێبەرانی جیهان گرت و داوای کردداریان لێ کرد و دەڵێت خەڵک بەهۆیەوە ڕەنجومێنێتی دەکێشن و دەمرن و هەموو ڕێبەران قسەی پووشیان پێە. ئەو کچە تەمە 16 ساڵە بە 60 لە سەر کۆماران و سەرک وەزیران هۆشداریدا کە لاوان ڕێگەیان پێنادەن ئەوەیان بووە بچێتە سەر. وەزیرê derveyê Amerîka Mike Pompeo dibêje Amerîka karî dike ji bo dîtina çarek diplomatîk ji krîza bi Îranê re. Îran hatiye xetebarkirin bi êrişa li ser navendên nefta Erebistana Siûdî. Birêz Pompeo her wesa got jî eger hewlin diplomatîk bi Îranê re ser negirtin, Serok Trump dê pêngavên PTV pavêje ji bo cêbicêkirina armanca Amerîka. Ev tîbînî piştî biryara هەناردنا پێتر هێزین ئەمریکی بوو ji بۆ عەربستانە سعودی. هێرشێکی ئەم دویانە بۆ سەر پاڵاوگەیەکی نەوتی لە سعودیا گرژی پێشووی نێوان ئەمریکا و ئێرانی زیاتر کرد. واشنگتن و ڕیاض لەومان خستە سەر کۆماری ئیسلامی لە دەمێکدا ئێران حاشا دەکات هیچ هەڵەیەکی کرد بێت. ئەو هێرشە هیوای هەر چەشنە و توێژی ئاستی بەرزی لە کۆبنەوەی گشتی UN لەم حوتووەدا کەم کردوێتەوە. هیچ بژاردەیەک بە تەواوی وەلا نەنراوە، بەڵام هیچ مەبەستم نییە لەگەڵ ئێران کۆ ببمەوە. بۆ مانایەش نییە کە ئەمە ڕوونادات، دەتوام گۆڕان بەسەر بڕیارەکانمدا بێنم. هیچ شتێک لە گۆڕێدا نییە. کۆبنەوەمان لەگەڵ زۆر لە ڕێبەران هەیە، بڕیاری 14 چاوپێکەوتنمان دەبێت. بەڵام ئێرانی یەکێک لەوانە نییە. یەکشەمە ڕوحانی کوتی ئێران لە کۆبوونەوەی UN ئەم حوتووە پێشنیار دەکات کە مەبەستەکانی هەریم بۆ خۆیان بیپارێزن. لەم ڕۆژانە لە UN پلانێک پێشکەشی جیهان دەکەین کە کۆماری ئیسلامی ئێران دەتوانێت بە یارمەتی وڵاتانی دراوسێ ئاسایش و پارێزگاری بۆ هەرێمەکە پێک بێنێت. لە هەر جێگایەک ئەمریکیەکان و دژمنانی ئێمە لێ هەبن ئەوان ئاسایشی ئەو شوێنە وێران دەکەن. داخوا ئەفغانستان، عێراق، سووریا یان کێنداوی فارس بێت. ئەم حوتووە وزارەتی بەرگری سعودی وەک خۆی دەڵێت بەڵگەی حاشا هەڵنەگری نیشاندا کە ئێران دەستی لە هێرشەکەدا هەبووە کە بە خێرایی بەڵام بە شێوەی کاتی کارتێکردنی لەسەر بەرهەمی نەوت و بەهاکەی هەبوو. سەرۆک ترامپ بەڵێنی ناردنی سەربازی زیاتری ئەمریکایی و کەرەسەی بەرگری بۆ هەریمەکەدا کە پشتیوانی لە هێزەکانی سعودی بکات، هەروەها گەمارۆی زیاتریشی خستە سەر ئێران. ئێمە گەمارۆکانمان لەسەر ڕژیم تونتر کرد کە ڕژیمی ئێرانی خستە دۆخێکی سەختەوە. خەڵکیێران خۆشحاڵ بوون و دەزانن کە ڕێبەرەکانیان ئەوانیان خستوتە بوارێک کە بۆ وڵاتەکە باش نییە. ئێمە چارەسەریەکی ئاشتیانەمان بۆ ئەو مەسەلەیە دەوێت. ئەوە مەبەستی ئێمەیە. وەزیری دەرەوەی ئێران شەممە گەمارۆکانی نوێی بە هەوڵێکی زۆر خراپزانی کە مەبەستی بربەستکردنی خواردەمەنی و دەرمان لە خەڵکی ئێرانە. یەکشەممە وەزیری پێشووی بەرگری ئەمریکا کوتی دۆخی نێوان ئەمریکا و ئێران نیگەرانێکی جیهانیە. پێم وایە ئەوەی ئێمە دەمانێت ئەنجامی بدەین بەکارهێنانی هەر ڕێگایەکی دیبلۆماتی و ئابووریە بۆ ئەوەی سەقامگیری درێژخایەنتر بۆ هەرێمەکە وەرز بێنین. جیهان پێویستی بەوەیە ئابووری جیهان پێویستی پێیەتی. بێگومان خەڵکیەوە هەرێمە پێویستیان بە ئێران نییە و کەو جۆر ڕەفتارە درێژە پێ بدات. گرژەکان لە هەریمەکە لە نێو ئەو بابەتانەدان کە چاوەڕوانی دەکرێت ڕێبەرانی جیهان ئەم حوتووە لە 74مین کۆبوونەوەی گشتی UN لە نیویۆرک تاوتوێی لەسەر بکەن. سەرۆکی تورکی ڕەجەب تایب ئەردۆغان و سەرۆک ترامپ بڕیاروایەک لە پەراویزی کۆبنەوەکانی ئەنجومەنی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە نیویۆرک کۆ ببنەوە. کۆبنەوەکە شیانیە هەیە لە ڕۆژی چوارشەمە ئەنجام بدرێت کە لە کاتێکدا دێت تورکی هەڕەشە دەکات لە چوونە ژوورتری سووریا بۆ هێڕشبردنە سەر هێزەکانی میلیشا کوردەکان هاوپەیمانی سەرەکی ئەمریکا.
هەردوو وڵاتی ئەندامی ناتۆ هێشتا لەسەر چەندین شت ناکۆکن و جیوازیان هەیە لە نیوانیان بەریاری ئەنکەرا لە کڕینی سیستمی موشکی لە رووسیا و دووریان جۆنز لە ئەنکەرەوە ئەم راپۆرتەی بۆ ئامادە کردوین. پەرسەندنی گرژەکان لە سووریا وا چاوەڕوان دەکرێت سەردەستەی کارنامەی وەتوژەکانی نێوان سەرۆک ترامپ و سەرکردگان بێت. ئەردوگان هەڕەشە دەکات لە هێڕشی یەکلایەنە بۆ سەر میلیشە کوردەکانی سووریا کە تورکیا وەکو تێرۆریست تەماشایان دەکات. بەڵام ئەو هێزانە هاوپەیمانی سەرەکی واشنتنن لە شەڕی دژبە تۆندڕەوەکانی دەوڵەتی ئیسلامی. سەرەڕای ڕێکەوتنامەی لەشکەری لە نیوان ژەنراڵەکانی ئەمریکا و تورکیا بۆ پاراستنی ئاسایشی سنووری تورکیا لە میلیشە کوردەکان، بەڵام هێشتا باوەڕیان بە یەکتر نییە. ئەوەی ئەمریکایەکان دەیانەوێ هاوکات ئەوەی تورکەکان وا دیارە لە یەکەوە زۆر جیاوازن. ئەمە دەبێت چارەسەر بکرێت. ئاخۆ لەو کاتەی کۆ دەبنەوە چارەسەر دەبێت. من نازانم ئەگەر تووشیا یەکلایەنە بێتە ژوورەوە لە بناغەدا ڕێکەوتنەکە هەڵدەوەشێتەوە. جا من لەو بڕوایەدا ڕوبەڕووی تەنگەژەیەکی گەورەتر دەبین. خاڵێکی تری گێرژی لە نیوانیاندا کڕینی سیستمی موشکی S-400 رووسیایە لەلایەن تورکیاوە. واشنتن دەڵێت ئەو کڕینە پێشەریە لە یاسای وڵاتە یەکگرتووەکان و سازشکردنە لە سیستمەکانی بەرگریی ناتۆ. ڕاوشکارێکی سەرۆکۆماری تورکیا مەسوود جاسن دەڵێت ئەنکەرا ڕوبەڕووی سزاکانی وڵاتە یەکگرتووەکاندایە، بەڵام کۆبوونەوەی ترامپ و ئەردوگان لەوانەیە شتەکان بگۆڕێ. سەرۆک ترامپ و ئەردوگان ڕەوشی چارەسەری نوێ دێنن. لە ئاماژەیەکی ڕووندا لە سەرەتای ئەمانگە بوو ترامپ، ئەردوگان وتی لەوانەیە سیستمی موشکی پاتریۆتی ئەمریکی بکڕێ. سەرەڕای ئەم گرژیانە هەردوو ڕێبەر دەڵێن پەیوەندیەکی کارکردنی باشیان پێکەوە هەیە. ئەنکەرا پشتی بەو پەیوەندیە باشە بەستووە. ئەنکەرا هەموو هێلکەکانی لە سەبەتەی ترامپدا داناوە. وا بێگومان ترامپیش تا ئێستاکە قسەی خۆی بەجێهێناوە، بەڵێ دۆستایەتێک لە نێوانیاندا هەیە و تا ئێستاکە بڕوای ئەردوغان بە ترامپ لەدەست نەدراوە. گردبوونەوەی هێزەکانی تورکیا لەسەر سنووری سووریا و ڕۆبەڕووبوونەوەی هاوپەیمانی سەرەکی واشنتن لە سووریا، شرۆڤەکاران دەڵێن مەترسیەکانی پێشکەوتنەوەی ترامپ و ئۆردگان سەرنج ڕاکێشن. هەردوو پامێرن دەگی ئەمریکا لە قامشت و لە کوبانی هەفپەیڤینەک دەگەل قومانداری هێزین سووریا دەموکرات مەزلوم عەبدی کریە سەبارەت چەندین پرسین گرێدای ڕەوشە سووریا و هەرێمین کوردان لە پێشی ئەو ژێ پرسینەکە ئەوەی چ بکەن ئەگەر تورکیا گەفێنخوا جێبەجێکردن و کەتن هەرێمین وان. براستی جواری به مسئله اوه، یعنی ام وکی هیزا سوریه دموکراتیک ام ناخوازن یعنی شرکی دیتری دم دریش چه بی اوه با 8 سال ام دشار دانه گلی سوریه دشار ده و بتیبت گلی به هرمه بشرده شرکی دیجی داعش و دیجی رخصتنی تروس دانه مشاندن و ام نج بیشاری برفرد درکتنه اوراس اوه کی ام ناخوازن جاری کدین اف گل توایی تیک افن شر و ام بالصالون اف شر دوام بکش بونه ویجی ما ریبازی لحظاتنه ما اساس کرد و اف خواسته که اف پسکریک به هفدیتنان و به هواهاتنان وره چاره سرکن خواسته که ما بو ما جا امریکا خواست ناف بری ما و ترکیه بکنی بو مسئله وره چاره سرکرن لی بله ابنه معنی خواه که ام شره نا آمدنه ابنه معنی خواه که ام شر نکن اف در نا عفرینه وهذا سوريا الديمقراطيك اللي دركي وهفالبندي اخوة وجالك وفيرا دوي أستاذي هيكي وكان بالصالون شركي مازن في البدء مشاندن هون جي وساطة أمريكي جي نافبريا أمريكا هون رازينه هون تشج أمريكا جي زي تريوي هيفيد كنود خازن أنا أمريكا أو يعني رولي جارانتور دبي مسألة الراتبة ام بالدولة التركية تجارة باور ناكن قال ماجي باور ناكن شرباني ماجي باور ناكن لبالي ام دخازم بأمريكا باور بكن جبركو يعني أمريكا طرف كيل فيها وطني ورولي جارانتور دريزي ام بي باور دكن اگر کو ما گاوک آویت بجیرو ام دمشینجی جبركو أمريكا دبي لهواتنه دش برويه البته يعني تشتكي ام بخازن امريكا فارولي خد هين خورت الرابع جنرال نوا يعني تشوفي حركه سيل عفرينيه
روجلاتی جمع فرات پشتی شر باغوز رزگار بو هر کس نها دپرسه هیزن سوریا دموکراتیک ته حاضرتی آن ته لو تفگرین و هیا جبو عفرینه لوین تفگرین سیاسی آن لشکری یان او رکفتنا مکانیزم اولکاری تجیه عفرینه تیدا هیا دوا هفدتینن ده چرچوا مکانیزم اولکاری دا عفری گل جاران هات زمان ما گل جاران وکی شرط کی اساسی دانی کو یعنی پیوسته کو پسکری کا عفرین وره چاره سر کرن عفرین وگره روشا خوی خزایی بره عفرین وگره خلقی خو گلی خو لامبر کو اف پیواجو بمشي يعني پیش کبه اما ما گل جاران آنی زمانه آنی جاره کدین تین زمان ام خوازم ویجی بیجن يعني عفرين هنا بشكي في لهواتني لبلي رايدارين اي كواليسيون هي رايدارين اي امريكي سوز دانمه يعني بپیشخستنا و مکانیزم اولکاریرا کوروشا عفرینجی تیکه به روجه سر عفرینجی وره سکناندن و عفرینجی به يعني بشكي لهواتني نبنتوي قالوا إيران يجبو هيزن سوريا ديمقراطيك وروجلاتي فرات جفة هبونا إيران الويدة وهيزا خكم كرن هون شاود نرخينن أنجو إيران قالوا باندورة كنيني آراميا وين هريمن نورزگار كري خرادكه يا نا هون شاود نرخينن أو هيزن ويدركه يعني شيء هيزن رجيم يدبن شيء هيزن كهفكاري واندكن إيه وكي إيران جي إيدي ترجي هنا ويدركه هيزنا أبونا لسر هريمي مد شغلا لسر عشيرة شغلا حتى أنا ما قالك شاني وان كان يتخازن تقندنا بكين ملاد بكوجن أبونا أم يعني ما قرتن قالك جوان ما قرتن اعتراف كرن كل بدركي هاتنا وانا بخواه قالك جاران تراغ هاندن دا خياني ديجي هزي المدان ام تهديد كرن دي جاران إيرش كرن يعني إيرش هرمي ما كرن وإيرش وانهاتش كرن عندن يعني ام فانش تيك راس نابينن يعني ام بيجن اواج بونا چارة سريا بسكريكو سوريا بگشتي جبو آراميا منطقة شري ما ديجي تروري جبو نباشه يعني ضرر ديكي هذا كان سرجنا رابقشين كما بشك بول ديداري هردو هاوكاران من لروجاوا ودتواني بدرجة لسر موفر كمان تماشاي بكان ولو روجي بريار وابو صلاح الدين دميرتاش آزاد بكريا داواكاراني گشتي لأنكرا دستيان بليكولينوا کرد لروداوكاني كوباني سال 2014 وردادگاهی کردنی که جوازه جاری کتر زندانی کرا. دو پارێزەرین دەمرتاش داخوایانیەک دان وان بڕیارە دۆستگەری و دادگەری وەکا cezayek siyasi binav kir. Siyasetin ve toplumun önemli bir kesiminin Di heqê hevserokên berê HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ de ji ber doza ku hatbûn dadkirin dubare lêpirsîn hat destpêkirin û dadgehê biryara girtina wan da. Doza ku cara duyê li wan ve dibe lêpirsîna ser bûyerên Kobanê ye. Hêjayê bîrxistinê ku di dema şerê Kobanê da ji ber ku Tirkiye nedihîşt alîkarî li ser erdê Tirkiye derbasê Kobanê bibe, di 6 û 7 Cotmeha 2014 de li bajarê Kurdan serhildanek dest pê kiribû. Di wan bûyeran da 51 kes hatbûn kuştin. Hikûmetê HDP tawanbar kir û got ku HDP bang li gel kiriye ku dakevin kolanan. Li ser bûyerên Kobanê di heqê parlamenterên HDP û endamên rêveberiya navendê a HDP de lêpirsîn hatbû dest pê kirin. Hevserokên HDP û parlamenter ji dosyayek, endamên neparlamenter jî ji dosyayek cuda dihatin dadkirin. Di duyê îlonê de dadgeha Enqereyê li ser vê dozê biryara berdana Demirtaş da bû. Lê roja ku avukatan ji bo berdana Demirtaş serî li girtîgehê dabûn, dozgeriya Enqereyê li ser heman dozê lêpirsîneka cuda da dest pê kirin û biryara girtinê ji bo Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ hate dayîn. Avukatên Selahattin Demirtaş li ser biryara girtinawî li Amedê preskonferansek li darxistin. Demirtaş tine lebere dozgeriya Ankara sahtekarî ki navê sahtekarî çiçekekî ka naîfade kirin. Çünkü 2004'dan da ew lêpirsîna tê vekirin û eviyana belgê wî jî
Agora parla porque o homem aquela escolha que o dois gelip içi şey. Duelo da. Demirtaş Gumanbar nişanladı. Birêzextar li dest nîşan kir ku roja ku avûqatan ji bo serdana Demirtaş serîl girtîgehê dan dozgeriyê bi lez û bez lêpirsîneka nû vekir û dadgeha nobedar jî biryara girtina her du siyasetvanan da. Ew dibêje ev biryar nîşan dide ku Demirtaş bi kompleyeka siyasî tê girtin. Avûqatan sê belgeyan pêşkêş kirin û gotin ku bi van belgeyan ji der tê ortaya ku ji aliyê hukukî ve ev biryareka sosrete û beyanên derew tê de hene. Sayın Demirtaş'ı Seglis odasına hazır etmelerini istemiştir. Vataya ev ki devlet ya hükümet desteledari demek ki ez naxwazim Demirtaş azad be Demirtaş siyasete binmeşine ez la naxwazim beşe ve nişanı mende do İran'da der hakkı da bir taliyatı dain mahsub bu cezayı bir o atiye ki bu mahsub kicber ve meseleyle dane Euro belki roş kişunda karar budana Demirtaş belki iro azad buna jber ve o Astengice derken peşiya veya begirin jberi ki Junuva dosya ki gotni le persin ki go Demirtaş der hakkı Demirtaş'ta çe evki kitneye le serve le persini hatta kifkirin ve okey yani sahtekari prasi belki ki sahte atiya bakın le persin ki go Demirtaş'ta da gumanbar nine go ev bu yer der hakkı bu yer da der hakkı Demirtaş'ta doznama hatiye vekirin yani cara kanayka cara dubare hati dubare kirin. Çi derake çi su şekilde dubare tini kariveri darzanın. Çünkü kesni kariveri darzanın dubare çi kesni kare junu ve derake de lepersin ki bebe evya dozgeri tişeki bir avi tişeki go ne biye sosyete ki bu sahani peşeme ki gamni karın bejin vate veya çiye. Avukat Mesut Beştaşî dest nişand ke kul Türkiye siyaset û hukuk zêde tevlî hebûne. Li Türkiye'de siyaset û hukuk zêde tevlî hebî. Siyaset li hukukî de gava giraniya xwe iktidar kê bixwaze kê nexwaze li gor wê dadgeha jî biryar têne dayîn. Li gor hukukê ne tenê Demirtaş yüksek dağ û hevalên wan tev lazım bene berdan. Li berdan avaki siyasi ve zêde tesir her halde ser iktidarı bikeş ber ve naxwaze bene berdan. Hejayê gotine ku avukatên Selahattin Demirtaş destnîşan kirin ku di heqê dozger û dadgerên ku vê biryarê dane ew ê doz vekin ji ber ku li dijî qanûn û destûra Tirkiyeyê gav avêtine û beyanên derew dane. Xeci Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Gelo du endamên Kurdên Perlemanê Tirkiye ku li Washingtonê ne û digel endamên Kongresê û Karbidestan kom dibin çi dibêjin Emerîkiyan sebara cizayên li dijî hevserokê berê yê HDP Selahattin Demirtaş û hevalên wî. Xanim Meral Denîş Beştaş mêvana dengê Emerîka bû û em jê pirsîn ka baweriya wê çi ye li ser dozan û li dijî wan e. Ev listikeke yani listikek ava bu listikek çawa de dozeki de du cara bir yara girtinêdan yani de dîroka dadgehê de darizandinê de yan de zagonê de tişkîwsatine yani riyawetine ye ji xwe me jî roja ewil got ev ne bir yara dadgehê ye ev bir yara Erdoğan'e yani hükümeta wî ye dem ki zêde serden neçû roja din Erdoğan bi xwe ji xwe îtiraf kir got em wan bernadin ji vî alî de yani doza Demirtaş yüksek da o dozên din bu aliyê hukukî yani aliyê zagonî em nikarin binirxînin ji ber ku ciyê wê tê de tune ye yani ez wekû hukuknasekim di dozekê de du cara biryar nayê daan. Tu bêjî ev tolestan din be li şûna helwestê HDP li mesela helbijartinên şaredaran li Estenbolê ev bersiva ji wê re yani merekara were jî şîrove bike ji ber ku li hemberî AKP û MHP me biryara xwe di helbijartinê de helbijartina herêmî de a şaredariyê de me aliyê demokrasiyê de me biryara xwe da yani derdê me AKP û MHP Erdoğan bi rastî jî her ku diçe Tirkiye ber
سروبەژی کریە ینی ماف نەمایە دادگەه نەمایە دارێزاندن نەمایە فاشیزم هاتیە ینی ئەم بێژن نیجات پەرستی ئەنکا لە ترکیە gelekî bilind bûye li hemberî Kurda taybet mafên Kurda zimanê wan nasnama wan çanda wan hebûna wan gelekî êrişê mezin hene di aliyê din de jî li hemberî HDP hene wekû te pirsî rast e ev ne biryarek ji xwe navaza gune de ev biryarek siyasî ji aliyê din de jî çawa bêjim întiqamê digirin yani wek havê ceza dikin HDP yani we biryara xwe da em ji îxtidarê ketin li hemberî wê jî em êrişê xwe bilindtir dikin yani mana ku jî ev e li hemberî Birêz Demirtaş jî taybet kîna wî heye Demirtaş wexta ku di hundir de bû ev nêzîkî 3 sala ye gelekî xebatên xweş jî kirin yani pirtûk nivîsandin nameyê xweşandin tu cerî têkîliya xwe derve qut nekir yani ji vê alî de ew bi rastî jî ez bawer ve poşman bibin ji ber ku Demirtaş her ku li wê derê de be hezkirina wî alîkariya wî bilindtir dibe. Meral Xanim û li vir li Washington hatine digel kekê hişyar ku ew jî endamek diye Meclisê endamek diye Parlemanê Tirkiyeya li Kongres ve gelkî xelk dîtine li Wezareta Derve ve xelkê dîtine ve xelkê din li Amerîka dîtine. Yani bu mesela demokrasiyetê li Tirkiye û mesela bi taybet jî azadkirina van endamên HDP. Û çi dibêjin wan û çawa dikarin wana razî bikin, wana qayîl bikin ku divê Amerîka zextekî bideyne ser hikûmeta Erdogan ji bo ku wana azad bikin. Me ji Amerîkariyê got yani ev tenê mesela rojava yan leşkerî nîne militarîst nîne ev meselak mafe yani gelê Kurd bi rastî jî mafê xan dixwazin yani li Bakur jî dixwazin li Rojava jî dixwazin li Başûr jî dixwazin Rojhilat jî em bêjin hewldana wan heye em me got ev têkîliyê ji ber çavê xwe wenda nekin yani ji vî alî de ji aliyê demokrasiyê de jî gerek hûn zêdetir li hemberî Tirkiye gotinê xwe bêjin yani em bêjin îro siyasetmedar di zindanê de ne qestê cî yani rojnamevan em bêjin akademisyen ew xwe dibêjin Amerîkî dibêjin û herkes dizane ku ji mala rojnamevana ku di zindanê de ne li Tirkiye li her cihê dî bitire. Lê bersiva wan çi ye? Bersiva Amerîkîya çi ew çi û ji bersiva wan û çi tê digehin? Yani gora ku me fehm kir bersiva wan hûn dizanin her tişî zelal nabêjin yani ji vî alî de derheq Putin û Erdogan nêzik bûna wan ev nerehetin, rehetsizin yani dibêjin Türkiye endamê NATO'ya ye, müttefikê me ye gerek nêzîkî wan nebin. Yani ji vî alî de gelekî aciz bûne. Ji ber ku aciz bûne dibêjin ev biryara kongreye herhalde F-35 dibêjin ji bo nedin. Ji vî alî de gelekî daxifin. O tiştê ku em dibêjin hemî dizanin ji xwe. Yani çi tê kirin li Tirkiye ev hikûmet çawa dimeşe yani mafa çawa bin pêk dike li hemberî gelê Kurd hewldana wan çawa ye vana dibêjin em dizanin dibêjin em hêdî di vî alî de têkîliyê xwe em ê zêdetir bikin. Ev beşekî hev vînama bû bi Meral Xan re û berî destpêkirina civîna giştiyane tevê negirtî li New Yorkê rêberên cîhanê gihane hev di civînekê da ji bo danûstandinan li ser rêkên kêmkirina şewata karbonê. Serok Donald Trump tevî ku guman li ser yan li hember guherîna jingehê heye amadey wê civîna şist rêberan bû. Li bajarên mezinên seranserî ciyanê jî xwepêşandenan daxwaza kiryaran ji rêberan kir ji bo kêmkirina sotin û şewatê û ragirtina zêdebûna karbonê. Sekreterê Giştî Netewên Girtî got nifşê wî serneket di berpirsyariya xwe de ji bo parastina erdê. Şewata daristanên Amazon li Brazîlê jî berî mehekê tirs li hember têkçûna erdê bilind kiriye. Çalakvanên jîngehê bi hîvîna hikûmetan qaîl bikin bi lez siyasetan yan yasayan pesend bikin ji bo kêmkirina şewat û karbonê. و ئەو شەڕی لە نیوان لەشکری میانمار و لەشکری سربەخۆیی کاچین لە ئارادایە بۆتە هۆی ڕەنجومێنێتێکی ئابووری بە هاوڵاتیان بەهۆی لە دەستدانی زەویەکانیان ڕاگوێزان و جیابوونەوە لە خانەوەدەکانیان. Gelek ji xanimên Burmî rû dikin
چینێ ji bo karî lê ew dibin armanca bi sanahiya xaçaxçiyatiya bi mirovan û şûkirina bi zorê dengê Amerîka digel çend qurbanî û berevankarên wana axiftiye. Li wilayeta Kaçin li Bakurê Myanmar bi hezaran malbatên bêkar hene ku derbasî Çînê dibin bi wê hêviyê ku pareyekî peyda bikin. Ji ber qanûna Çînê ya ku dibêje divê malbat tenê yek zarok bîne ku di sala 2015 da bi dawî hat, niha zêdetir mêr hene ji jinan. Ev yek dihêle pêtir karin wekû xwedîkirina zarokan ji bo jinan hebe. Piraniya caran kiç û jinin ji Myanmar rastî bazirganiya bi mirovan tên. Ev jine ku nedixwast navê xwe zelal bike, got ku hevalek wê soz da ku karekî ji wê re peyda bike. Lê ew ji aliyê çendîn kesên Çînî hat revandin. Min gelek nexweşî dît. Ez rewşeka gelek xerab dabûm. Wan dest dirêjiya seksî li min kir. Min nedviya lê wan bi zorî hiç dest digel wan binvim. Min hîvî jê kirin ew bala xwe ji min veket. Lê wî dest dirêjî li min kir û ez dugiyan bûm. Ne tenê tawankar vî tiştî dikin. Lê niha gelek caran xelk di rêya zewacê van renge tawanan bi rêve dibin. Wate, bazirganiya bi mirov di rêya zewacê. Komela mafê jinan ya Kaçin didezanîn ku hindek dayk û bab yên kiçin xwe didin şî bi kesên biyanî re, nizanin ku ew kiçin xwe dixin metirsiyeka mezin de. Dênêrîna min da gelek dayk û bab dixwazin kiçên xwe bidin nêmêrin Çînî. Ji ber ku ew hizir dikin jiyan li Çînê baştir e. Seng Ra ku karê çinînê li Çînê dikir, ji karê xwe hat dûrxistin demê Çînê ewlehiya sersinûrê xwe zêdetir kirin. Ew bê pare ma û naçar bû kiça xwe ya 16 salî bidete şû. Keça min heştak genç bû û min nedixwest ev bizewce lê ev malbata Çînê got ku ev ê lê keça min miqate bin. Kes û karên me jî gotin ku vê jiyana wê baştir be eger bi mîrekî Çînê re bizewce. Kiça wê 2 salan digel hevjînê xwe ma, lê wî rê neda wê malbata xwe bibîne yan jî ji mal derkeve. Piştî 2 salan, wê karî bû vegere mala dayka xwe û ji wê demê de ew venegeriya mala hevjînê xwe. Hevalê min ji min dipirsin gelo jiyana hevjîniyê li Çînê çawa ye. Gelo ez dilxweşim. Min ji wan rê got ku pir nexweş e. Ez gelekî xemgînim û nerehetim ku min şû kir. Divê demê ku nakokiyên di navbera hikûmetê û serhildêrên Kaçin zêdetir dibin, çavdêr texmîn dikin ku bazirganiya bi mirovan zêdetir bibe. و تا بەڕەوەی ئایندەمان هەرشاد و سەرفراز بن. بمینە. خداحافظ.